Usai pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di Indonesia, pemain dan official tim nasional memberikan sambutan selamat datang dan salam perkenalan kepada Patrick Kluivert. Hello, coach. Hey, coach. Hello, coach. Hello, coach. Hello, coach. Hi, coach. Halo, Coach Patrick. Selamat datang di Indonesia, Coach Patrick Kluivert. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang, Coach Patrick. Selamat datang, Coach Patrick. Welcome to Timnas. インドネシア女子代表監督の望月です。Welcome to our national team. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. I'm looking forward to work with you very soon. Selamat datang dan semoga sukses. I'm looking forward to work together and let's write some history together. I hope to see you very soon. Looking forward to see you. And I'm looking forward to see you soon. I'm looking forward to write history together. And let's make sure we accomplish our goal. Let's qualify for the World Cup. Dan selamat mengemban tugas menjadi pelatih tim nasional. Dan cita-cita bangsa Indonesia semua bisa tercapai. Semoga bisa membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan bisa membawa timnas Indonesia Menuju timnas Piala Dunia. Let's do this. Let's do this all together. I will see you soon. Dari dua nama asisten Kluivert, baru Denny Lansat yang terlihat mendampingi Kluivert. Nama Alex Pastoor memberikan sinyal bahwa dirinya bergabung dalam menangani skuad Garuda dengan mengunggah foto dirinya memegang peta Indonesia. Pastoor juga menuliskan full preparation.